heroin pen inut lang ok ki jorabang phu kaching nang kiching sia phong dola marat lem salong bang phu ki lik ke padu ing na maing nar hem hum ni la pen kulat i hum ke paheno tekang Karbi Anglong Life ada babirta long pen ilisami mirin hansepi peni birtang ton pen arju panikta Khatkhati police station ke parlo Nagaland pen Assam mate Karbi Anglong ahoy long ke do Lahori jana long ke damtang pai ni phai inkor hinir ni anerlo por phai isira chitim apor malom inut lang oke jorbang phu ari deng pen heroin ke long pon Lason se bini isi arsik jit abirta ke long pon ajok SI Swamdon Swargyari pen staff la pen bukajana long ki do first section mate kichengsia section CRPF of C20 battalion atum pen chelangsi isi arsik jit kiri tarlip asai dengpon lo bangso sai ki deng lake Nagaland pen Karbi Anglong hoi Lahori jana long si sai deng lo lapuson kiri tarlip asai ki deng bomahut Dimapura hin pen inut abang phu cycle pen lang ok joraphan kiwang abang phu long pen honthi meme heroin ki long pon Bangso lang ok jorabang phu cycle long kevek pon cry a plastic a jarong long isi plastic a sabona home e home long pon long kilong pon lo sabona home long pen 12.90 gram a heroin long pon lo Bangso hut kilong pon lo a heroin pen lang ok jorabang phu a phan sitame raikom sai khia tum nep ingnang pon chek lo kaching nang chek abang phu lake Nagaon district Juria police station angkang milika dhinga rong amekar Royce Udina Sopo MD Sulman Ali Arta Ningkan Thongke Pusi Pangthek Pon Kaching nang che gabang phu aphan non amat Khatkhati police station along si Pondet lo Bukajan pen anan terang Karbi Anglong Life Lems sengdet pen ningkaning kora trok api mate Parukre serkebra trok si pen surihini ra inkora ke thom an bangso ki lik ke pado pon pen Duarbaguri constituency along isi aphur ki mo kacheman Patumi pai ni phai inkora hini durmia ni ke chengsia phong dolamara lem salong bang phu ki lik ke pado pon Bangso ki lik chengchia prang Duarbaguri kesia central complex rongmarjong dolamara along adapor phai ke pen EGM amai ingni pon Bangso mai hun phang chu pen si mai chari pon la pen ronjon teron pen ajok aluhi atuma phan pachini si poho pen deng pon mai along roton teron chun bang reports kachipia hut inut bang hinia tum grant in aids mate sarkar pen angke pali atangta pu PPC sai ke claim apu karju hut alang li pen kache thandun ke final audits do det si nili rada phan klardak pen pachini popasi rada thingno ningje pon Tangte phirangke pen kachapa thingno hot kaningje ponalam the arju pon iksina Rasi Karbi Anglong Life kila ora dor mat karton mojo non delida Duarbaguri cultural complex orang sido ini kopi posine like bang maputela halo atheke nikani kara trok of hi lomara lamps seng that pen Duarbaguri alo ke cheng si aphoy ini lamps pada kilik padolo abang so kilik cheng che prang pa mo head Lamps as movement AGM annual general meeting pe pemat ko lokal bang so ko to nang chi tong la pen hala lamps pe ni kan silong an atang ka long ma la bang so thang na chi ke thana ho secretary bang report plus me ho ilu bang to ani sam se people ma kram tang so ka bang clear fan to BBC claim ma pu ala li kar article ko to me ala lamps secretary ka ro to man pe yok chi thang mo je ala li odin tang de tik la bang so report bang final check check is plus me la bang so odin tang de mo ala li ra fan ka do we clear impression Kenam tang ningkan suri hini rai kora ke thom beli kora ke thom farman kwansi ala itu lem salong tangka bang mala pen kwan ka kor mala bang paklang ko sikul la pen dung jo bang non ke kilik bang se perkom lo ke kibo lo Duarbaguri constituency of lems lok plido daguri lems dagor lems dolomara lems la pen romong we lems kohora long lasi ladak dolomara long ke ong tu shareholders ke kenam tang ningkan kwan ni tala tu opos lo je ilu bahni ke chiwa EGM che parai pen presidential post secretary post ajara post bela tu chiwa pen si chipidet tipu la bang ani samse si pini bang ke peneng bang ke lang tu be opos lo je election do wek nang la pen isia rondo la ke democratic country long ke election ke do cancel la si pini shareholders ka do we bang haro plira bang plikar ke khoma bang do so me
เรียกว่าที่บางโน้น90% บางโน้นเราเป็นของทุกคนเป็นทางอาวุธเป็นดักที่ยกคนพร้อมลงเราเป็นคิดว่าผสมพลังบุตรสตุนพากิปักลายที่นี่ครับเราเป็นพี่นี่เราบางโซนเล่มสกิลลิ่งลองกันจิปตีนู่นเราแค่แบงก์กอร์ไรซี่เราเป็นอินุกตั้งคุกเกจอกแรงกี่เราแค่อันริซอร์พูลสะพานแบงก์เครฮินี่เราเป็น STSA แคตตากรีตัวบุตรลังพันอินุเราเป็น women ตุพันreserve ละแค่บางที่นี่บางภาษีไว้พนักพลละสิบางโซนกิลิกันเช็คโมอันนี้กันสมัยสิแรงจีละสิDelhi labang solem kubi kosi election ke doko pala bang solam kachini je pan Delhi ilu labang go pan arjing tu aprang sing ko develop life penali pan kardong bipajer lo ke chensia phong dolomara lems kubi kosi kini kiduna ko abang ani liga chini tu na teng bangke anengkan bangke ke seng pen pingan bangke nekane ko ra trogo tame onet ke every 5 years sila bang selection lagi tame kita tang poran bangke candidate asal kita dulu na candidate ay bang bom hack ni ka por pasi election betul dia lo sini ni bang ni bang chini tu tame pininga bangke katu gabe bang create li adim bang ko ra please candidate ko pasi election betul na ko lo chini Halapu Robinson Rongphar KCS Chunbang Penajok Lems Chunbang reports kachipi anning insam sela pen dolamara Lems pen thang activities ke klempon theklongli pusi lamthi nangning jedun adun thu rongmong we Lems chairman Rajen Ingti pen pherangkia thingno alang litum ke klem ke damalam arju iksana जे shareholder dokok sitami adhe katumke ration card abe adhe ration card abe mane documents abe non banke ration card alam banke attokono atom fin hemi jangre phanta ration card kipi nelitum banke documents kabelu mane nelitum ri lapo documents abe non banke nelitum da filap ke kita tempat ration card abe setame lapino banke shareholder abe isi kemang humi me nai alam ke shareholders dokok atum setami komatni ahem tun atum ki ration card avidet atum tadu bonta shareholders atum si kilik ahut vote joglong chodji tangte lems atum ke kupi akiraplo shareholders atum aphan aning ke pang samji birta ke tokbom apor un hut women category along Caroline Hansepi pharo isira troxer ke braisi votes lapen karing ingtipi pharo isira trokner ke bra trok votes lapen lili rong hangpi pharo isira trokep votes lapen unreserved krehini candidates mate main category aphan kalakha asai claim bom lang pusi birta nang pani dola marapen arjison rongphar karbing long live Lahorejan Forest East Division ke parlo Nahor langso block isi Dhonsing Ingleng arong kedamtang pai ni phai ingkora hiniar ni adap the ang print prele apora hut ing nama ingnar ludamsi hem hum ni lapen kulat ahem ihum ke pana hok te kang nonaka hut inglong alok ke ongdong ing nama bangke nang kivir boma jok ing nama jo ke do marat marenga pi abangke ke chojia sonamatsi avidet anpinlo laso jok ing nam ke do marat api mate ing nam a ing nara tum setami methang apok kachelana ji aphan ke choson kachuri pen ke longa thai ka ve jok rongalu munit ke chu e ke chu som asonamung ke chu ji aphan si nang pate bok nang ronglu lason si Lahorejan Forest East Division angkang Nahor langso block number 1 Dhonsing Ingleng arongalong ke damtang pai ni phai ingkore hini ada por phai pi apor malong ingnama ingnar rongalu nang to taksi donia hem phalangno tekang elo ke phalangno tekang era hem laki sar et bia hem kiso ingleng a hem laso hut kulat ihum sidami phangno tekang dak bangso hut hem alo ke do a hormu hortar pen ke danglok hem a hem photum kachubirti a sang setami chupi tekang etlo dilai pen bijoy rongpi karbeng long live Nijang Karbiang long lakhai si Dwaramla constituency ke parlo khumrai khora arong along don thong kebra phoso se ahem tundu Karbiang Autonomous Council pen labangso arong along ihum lo charlia hemta pilo setame lo than bang karan chohana bang aru lo than thepusi rongara ratum pachini dun lapen alangli irui pen anisi ahut pen ke ruini pen anisi asonsi lo thanam chot puta puthot rongara ratum pen pachini
Labang Solam Arjudong Si All Tiva Students Union Karbi Anglong District Committee General Secretary Pramod Sakra lapen alang liri sangkho tumpen adim maklong along humri damlo bangso ka humri dama puthak pherangki atuma phan than pachini runke halabangso a school along loke chardi aklim somar long thandor chit ke do bon sitami school asa hemanalong langdam lo pulotangte ing hap kawi pen ke chenglo asar nung anta kawi lapen kangni a desk bench anta avi lason si table lapen chair anta avi lason si barpi barso ke do athai anta avi lapen kijona langa bar saita avi lapen school tarpang thekmate signboard anta avi quality education ke aphia lamlo non lapuson amri dwaram la chinthonga hawar kingsang aso lothan bang atum lapuson lothan thisi bainong chu en bompu aprang prang penta lam plang bom lapen thekdun long bom kidam tang ningkan pho prang labang so school lothan bang avi lapen school anta avi datason lasinon dwaram la constituency rat pen kache toydun local MAC mate EM Prabhachandra Taru pen RTN ponsi labang so school puthot paring ponthusi karan chohana phan loke than pa media phan arpu pide raphi karan chohana bang non lapuson ke claim ke ning dugalam athe klim somar akai long ki joi pen aving pong kang thandun ativi cheplang de Karbi Anglong Autonomous Council EM in charge education Richard Tokbia phat prabjin pen karan chohana phan terexi suspension pinangji pusi all Tiva Students Union pen ke hang pasopon lapen education department atum BMC DMC lapen akaprek officials atum visit dam de job non lapuson school ahem araji theklong pikjila আহি দেখিলোঁ যে এই গাঁওখনৰ যিটো নেকি বিদ্যালয়ৰ এই একমাত্ৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ যিটো পৰিস্থিতি দেখিবলৈ গ'লে খুবেই শোচনীয় ৰাইজে এই কথাখিনি বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন অভিযোগ আমাৰ আগতো কৰিছে বা প্ৰশাসনৰ আগতো কৰিছে চৰকাৰৰ ওচৰতো তেওঁলোকে অভিযোগখিনি আনিছে তথাপিও এই বিদ্যালয়ৰ সমস্যা খুবেই শোচনীয় ইয়াত স্কুল বিল্ডিং বুলি ক'বলৈ গ'লে টিনবোৰো পচি গ'ল ছাদ পচি গ'ল না ফ্ল'ৰ পকা আছে না কাৰেণ্টৰ সুবিধা আছে ইয়াৰ লগতে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো হ'ল এইটোৱে বিদ্যালয়খন কেতিয়া পৰিচ্ছন্নতা হৈ থাকিব পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন হৈ থাকিব যেতিয়া এইখন বিদ্যালয়ৰ কোনোবা এখন বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকটো ৰেগুলাৰ হ'ব আৰু ইয়াৰ শিক্ষক কৰণ চৌহান তেওঁ ডিউটিৰ ক্ষেত্ৰত ইৰেগুলাৰ তেওঁ ডিউটি ভালকৈ নকৰে সপ্তাহ 2 সপ্তাহ বা মাহলৈকে তেওঁ নাইকিয়া হৈ থাকে ৰাইজে তেওঁক পাঠদান কৰিবৰ কাৰণে তেওঁৰ সুবিধাৰ্থে ৰাইজে তেওঁ থাকিবলৈ ঘৰ নিৰ্মাণ কৰি দিছে তাৰপিছত তেওঁ মানে ইয়াত ভালকৈ ডিউটি নকৰে সেইবাবে মই কাৰ্বি আংলং সাহিত্য পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য ডক্টৰ তুলিৰাম ৰহাং ডাঙৰীয়াৰ লগতে শিক্ষা বিভাগৰ ইনচাৰ্জ ৰিচাৰ্ড টকবি ডাঙৰীয়াক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ লগতে ইয়াৰ স্থানীয় MAC তথা EM প্ৰভাচন্দ্ৰ তাৰু ডাঙৰীয়াক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আপোনাৰ যিটো নেকি সমষ্টিত 1 নং দুৱাৰমনা পৰিষদৰ সমষ্টি এই খুমৰাইখৰা গাঁওখন এই খুমৰাইখৰা গাঁৱৰ ৰাইজে আপোনাক বহুত ভাল পায় অন্তৰৰ পৰা ভাল পায় Ulukunchi pen Hemari Rongphar Karbi Anglong Live Lason si Lakhaing Koraisi Borjan constituency ang Kangkedo Nahor Langso Longni Tokbi Arong Amekar Noken Tokbi Kepangring Achenong Api Ephongwet Aso Johnny Kejai Laso pen ahem phula pen tebok het atum ning cheparong pon theklong pon ache pir thelong John Pharohini Achenong atum itip aso Kejai pen phan phaivera pho mati 0.5% ansi lapusona chainong atum aso jai unchot anat Nahor Langso Longni Tokbi Arong along isi project ahormu asonsi keklang Lasonsi ejona chainong api ephongwet si Johnny aso Kejai Lapuson lake pirthe adangalon John Pharohini achainong api aso Kejai pen phan phaive tokbor pho mati 0.5% anatsi lapuson thekpon longchot lasi Nahor Langso Longni Tokbi Arong Amekar Noken Tokbi Kachopang renga chainong api ephongwet pen Johnny aso Kejai pupen ajok kemanghu lapen ningkarong asonsi dolo lapen ahem pupen nangge pachini ke achainong aso abang ke
a okapran ingtang kringa sonsi thekpon nong luputa nang than dilai pen bijoy rongpi karbing long lai non het jong nida satlang kachepa undun pen MBBS ang deng ki charli dun long jiaphan ang hoi kachepa long dun abangpu har singkro ahem an paledam si oho pen karchodam langhin constituency ke parlo jaipong hawara long ke do sarthe kro aronga mekar singnot kro lapen kajir ke api asopo har singkro non het jong ke klangpon nida satlang along kachepa undun mati MBBS ang deng ki charli long jiaphan ang hoi kachepa long dun ke jaipong ahawara phansitami isi kokpai ke mi asonlo atheke jaipong ahawara long lapuson an ang deng ki charli dun awarsai ke long ke aphai jum theklang lapuson abirta ke mi ke long pen jaipong ahawara long ke do lems la pente sports association atum sitame ahemalong an humri dampen poho pen karcho damasai dengpon langhin pen sarpang ring tikathar karbing long life tangte pinya daba birta ke lapuansi kang ton paniklo